nkundira wejyanye ikiswe umwana ubicaze barambye bumva ibitangaza byakozwe n'umwana w'imyaka 20. Umunyarwanda yari yivugiye ati abanganya amabuno barabyinana. Iyo mvugo uyu mwana yibyinagiyemo ayihindura zero. Oyugwe abo umuruta abo waruta abo umurusha ibyaguze Yesu akabambwa ku musaraba ubwo ni ifaranga. Abo bose baciye bugufi barabyinana. Baciye bugufi barasabana. Uwo nta wundi ni umusore ufite izina ritangaje kuko nawe amateka yaratangaje kuruta kubona ingagi yambaye costume yasuye abantu aho kuyisura ariyo. Oyo ni ishowspeed. Guhera tariki 29 z'ukwezi kwa 12/2025 isi yose yari imuhanze amaso. Abanyamerika bamwe baboroga ubutanzika. Ese ni muntu ki? Uyu abarirwa kayabo kinoti zenda kungana n'impapuro za Bibiliya ku myaka 20 y'amavuko. Abakira 20 dufite mu Rwanda nibo bonyine babasha kugusobanura neza umutungo n'akayabo k'ifaranga barusha. Giye kuvuga ku mugabo na ku musore na ku mwana wiyambariye amakabutura ibyamamare bimubonye bigatura hasi ubwamamare ngo bimarana agahe bari kuganira. Nujya wibona ku muyoboro wa YouTube witwa IMPESHYI videos ujye umenya ko bigiye gusobanuka. Ubwo wibuke subscribe. Nujya wumva ijwi ryanjye ujye umenya ko ugiye kumenya byo kumenya nyuma ukazamenyekanaho ikimenyetso cy'ubumenyi wanyoye kwa Sano. Murakaza neza mu kiganiro isi umenye. Murakaza neza iwawe w'ubumenyi. Ni kuri YouTube channel IMPESHYI videos. Nge ndi Sano Chira. Ikaze. Abana benshi bavutse mu 2005 bo muri Afrika, bamwe bibereye iwabo, abandi bari mu mashuri, abandi bibereye mu biyede. Abo bose nubahuriza hamwe barakubwira ko bakeneye kubona amafaranga no kuzayatunga nibakura. Ngo nibakura. Kandi hari uwavutse tariki 21 z'ukwezi kwa mbere mu 2005. We rero izo nzozi dufite nk'abanyafrika we ntazibona nk'inzozi, ahubwo we byarabaye ubu ni umukire. Yego twese tumuze nka ishowspeed, gusa iryo ni izina ry'akabyiniriro. Amazina ye y'ukuri ni Darren Jason Watkins Jr. Iki gitangaza cy'umwana cyavukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahitwa Cincinnati, Ohio. Akiri umwana ababyeyi be bahanye gatanya. Ubwo se arashogoshera aragenda asigana na nyina babanye. Ahitamo kuticara nk'ishyiga riterura inkono gusa, ahubwo afunguza umuyoboro wa YouTube channel mu 2016 igihe yarakuje imyaka 11. Ni ku itariki 21 Werurwe. Naho asakaza video ye ya mbere tariki 21 z'ukwezi kwa 12 mu 2017. Iyo video yamugaragazaga ari gukina amagame cyangwa se imikino. Nawe ku buryo warora uwo mukino. Uburyo yaratangiremo n'akazi katoroshye kitwa streaming no gusakaza amashusho mu buryo bwako kanya live. Mbese no kwifata amashusho video ugaragaza igikorwa urimo ako kanya, abantu babibona imbona nkubone ako kanya biri kuba. Wenda uri guteka ukifata amashusho uri guteka ubyereka abantu iyo saha biri kuba. Uri gutembera, uri gukina imikino, games n'ibindi biri guca ku rubuga rwa YouTube, TikTok, Twitch n'izindi mbuga. We rero yabitangiye mu mwaka wa 2017 akiga abicisha kuri YouTube ibyari makora akina game imikino. Bisa nko gusya amazi, mbese biranga ntihajyana umuza kubireba. Ajya no ku rubuga rwitwa Twitch naho biranga ahita birekera ababishoboye akomeza ruhago, icyo bita gutera agapira muri football cyangwa se umupira w'amaguru, aho yigaga yarawushoboye. Nyuma y'uko inzozi ze zibaye icyuka nk'umusozi uturutse mu mabuno mu 2020 mu gihe corona nayo yari itejemo, yongeye kubigerageza kuko abantu bose bari bicaye mu ngo zabo, abantu bahugiye kuri internet. Atangira kujya akora streaming cyangwa se kwifata amashusho bamurora imbona nkubone ari gukina ya mikino games zizwi nka NBA 2K. Noneho kuri nocoro niyambaraga isutiye mu mutwe kuko mu kwezi kwa gatandatu yari amaze kubona abamukurikira barenga 150 aba subscribers. Akanyamuneza gataye isura ye atangira gukora ndibakwe. Hashize umwaka n'igice yari amaze kugira abarenga 1000 bamukurikiye. Ibyatumaga bamwishimira n'akavuyo ke. Mu by'ukuri ameze nk'umusazi. Imikubaganire ye ibyo akora byatuma imbavu zawe zikugeza kwa muganga Faisal kubera guseka. Mu buryo akoramo yifata ayo mashusho ye abafite amashagaga akamuka nk'imbwa. Hey baby, hey baby, you so cute Emma. Uyu namukira abafana be nyenatinye no kumukera intare, ariko ibyo yari mukoreye rusororo bendaga gusoroma inote ziturutse iwabo ngo bamushyingure. You hungry aren't you? Oh my god. Shit. I'm sorry. You're the alpha. You're the alpha. You're the alpha. I'm sorry.
Yes, you're an alpha. I'm sorry. Oh, shit. You're an alpha. You're an alpha. I'm sorry. Relax. Let's feed him. Let's feed him. Let's feed him. Yeah. Oh, shit. Bro. Calm down. Bro, how do I... There you go. There you go. There you go. Come on. Calm down. I'm getting everybody. You right here. You. I'm getting everybody. Everybody. You have some. Yep, everybody. Yeah. Get it. uyobe rwose nibyenda kuriza amenyo no kuyasetsa kubera ubusazi bw'adatana nabwo habuze gato ngo buri ubuzima mu mashusho yafataga kandi ibi abafana barabibonaga kuko biba biri kuba ku kanya live. In this next one we have one of Speed's infamous backflips, but this one didn't go well because he did it too close to his desk and literally landed straight onto it. Darren! Are you okay? What are you doing? Darren! Are you okay? Why would you do that? Darren. All my life, he loves you! ariko burya moka ubusazi bwe abikunirwa kubi mu gihe abandi bakora nk'ibyo barambira babarura kuko baba batuje kuko ibi bakora hari igihe bitwara isaha yose bakureba nk'urugero ugiye guhaha mu isoko ukagenda wifashe video bakureba ako kanya ibyo ukora byose bitwara igihe kinini we rero ubusazi bwe butuma batamurambira uyu ni yahuye n'abafana be amokana nabo. Uyu amahirwe yakomeje kumusekera ku buryo kubera kurebwa amasaha menshi YouTube ibintu bye yatangiye kubitambaza buri muntu ufunguye YouTube ahita abibona. Ibyo byose hari ubwo yabikoraga mu rugo yashizeho kamera akajya asakuza akamukira mu nzu abamurora baroye nabo. Nyina hari ubwo yazaga kwivanga muri ibyo akamutunganya abantu babireba. Uyu ni yacikaga intege yarabikomeje nyina nawe arambirwa kwirwa yumva ijwi ry'umumukira mu nzu ye kandi intambwe yoroye birangira yirukaniwe yibarutse ubwo ishowspeed ajya kubana na se aramushyigikira ku buryo se yanafanaga umwana we amwemerera rwose kumukira mu nzu ye. Rimwe rero uyu musore wacu ari kwifatira amashusho ye ubwambure bwe bwagiye ahagaragara sayita asohora umuzigo uremereye w'indirimbo userereza umwana we gusa nta rwango ahubwo ari ukumuseka akomeza gukora bigiraho ahura n'abakora nk'ibyo aba streamers bamurusha ubwamamare barakorana birangiye ari we bagiye bikundira amenyekana gutyo ku buryo mu 2021 yari amaze kuzuza abamukurikira bagera kuri miliyoni 4. Uyu yanaje kubazwa n'umufana we ngo niwe mukinnyi muri ruhagufana nawe ati ni igikura nkota Cristiano Ronaldo birumvikana yarakojeje baba muri wino yagomba kwandika amateka kuko abafana ba Ronaldo bahise bamwuzuraho baramukurikira ku mbuga ze. Uyu rukundo anakunda Cristiano Ronaldo nta munzani wa rupima yagize amahirwe ahambaye mu kwa gatandatu 2023 ahura na rutayizamu hambaye ku isi gifaru Cristiano Ronaldo bahurira Lisbon muri Portugal. Uyu mba mutima zamutimbuye umutima araturika arahamiriza nk'intore yatoranyijwe kuri ariterana akabariro n'umwamikazi. I got you right here. Hey, we sue me. Ronaldo, sue me. Ronaldo, sue me. I love you, bro. Everything I've been through, I did it, bro. I did it. I fucking did that, bro. Yaneretse Cristiano Ronaldo tatuwaje yashyize ku kuboko kwe igaragaza Ronaldo kubw'urukundo amukunda. Aha namwe mwabyiroreye ko Ronaldo ari umwana mwiza yakiranye urukundo uyu wamuganaga wanamukunze amutega amatwi. Ariko Speed yanguru nuko witwa Messi yuvuze Ronaldo nuko ibagirwe Lionel Messi kuko ni mukeba we bose barashoboye mu mupira. Ese niki gituma Speed yanga Messi nkuko imbebe yibonye injangwe bimera nko kurora ihene iri kukonera uyireba nabi. Rero uyu yanifuje byibura no gurana Messi ngo byibura bwari mwamusuhuza. Messi aranga yirengagiza uyu mwana w'umuntu. Hari mu 2025 Inter Miami yatanye mu mitwe n'ikipe ya Al Hilal. Inter Miami niyo Messi akinira si rimwe mwirengagiza ahubwo nubugira inshuro ntazi neza. Messi ndeba byibura amasegonda abiri yonyine turi kumwe. Messi ndakwinginze nyumva ndi gupfa. Messi, look at me for 2 seconds. Let me get 2 seconds of your attention. Messi, please, bro. I'm dying. Please, look at me. Messi.
uyu ni umufasha wa Messi Antonella nawe amatwi ye yiyicariye igihe hamagarwaga na Speed ngo byibura bifotozanye hari mu kirori cyo gutanga Ballon d'Or. Rero yanga Messi byanyabyo ku buryo umukino w'igikombe cy'isi wahuzaga Argentine ya Messi n'Ubufaransa ni mu 2022 Aisha Speed yivugiye ko yaje gutera Messi umwako n'ikimenyi agomba gutsindwa. Araramuka atsinze aremera kwambara umwambaro we jazz wa nomero 10 Messi asanzwe yambara, kandi mu sanzwe tuzi ko yambara ya nomero 7 nko guhesha agaciro wakunda Ronaldo. N'ubundi Messi yaratsinze atwara igikombe. Speed amarira aba yose yambara umwambaro wa Messi. Abantu barushaho kureba iyo stream cyane ko yayikore muri stade umukino uri kuba, abafana ba Messi bahita mwambika uwo mwambaro. Umusore yahuye n'ibyamamare bitandukanye nk'umukinnyi w'umupira w'amaguru twahereyeho Cristiano Ronaldo na Neymar nawe ukomeye mu bakina umupira w'amaguru, ahura n'umunyamideli Kim Kardashian, ahura n'umuraperi Travis Scott, utanibagiye n'inshuti ye magara birirwanaga banakina imikino game witwa Cristiano Junior, umuhungu wa Cristiano Ronaldo n'abandi benshi. Uyu yanahuye n'umusore w'inkorokoro wubatse umubiri wiruka nk'isasu yirashwe ni Ashton Hall. Aba barasiganwe birangiye Speed izina ribaye kuri nyine yereka umugongo wo basiganwaga atsinda Ashton Hall. Ababyeyi ba Showspeed nubwo babanye impara kubiri we yaciye ukubiri n'ubukene. Izi mbuga zimusoromera inoti ukarebwa cyane akarebwa na benshi niko yinjiza menshi. Amateka yerekanye acisha akarongo tuvuge ku mateka ari kwandika nako yanditse ku isi. Aisha Speed nk'umunyakazi yatangiye isura rye ryo muri Afrika kuva ku itariki 29 z'ukwezi kwa 12 2025 ahera mu gihugu cya Angola. Aha yari ari gukora stream cyangwa se gufata amashusho yaho wasuye watembereye. Iyi stream yitwa Iris Stream, bivuze in real life stream. Bivuze ko agamije kwerekana ubuzima bwa nyabwo abanyafrika babayeho binyuze mu mashusho ye azaza yereka abari kuyareba ako kanya bikora bamenye umuco w'icyo gihugu asuye, uko babayeho, uko barya n'ibindi. Akomereza South Africa, Mozambique. Amashusho akigera hanze abanyamerika hafi ya bose basutse umuvu w'amarira bitewe nuko uko babwiwe Afrika atari ko bayibonaga. Babonye amazu meza, abakobwa beza batenka biremye, umuco mwiza wo kuririmba, kubyina, kwakirana urukundo Speed. Kandi muri Amerika ho hari ubwo bamukwena bakamwita inkende ngo kuko ari umwirabura. Amerika yose nizi ko Afrika haba abantu bateye imbere bakoresha YouTube, Instagram n'izindi mbuga. Ntiyari izi ko haba abakobwa ngo beza, yari izi ko haba abantu baryana. Rero barijwe nuko bahawe bakanigishwa amasomo ahabanye nuko Afrika iri. Ikirenze ibyo yanageze mu Rwanda ku itariki 9 z'ukwezi kwa 2026 biba amateka kuri we natwe atazibagirana. Yahise yerekera i Musanze mu Kinege abariho ajya kurara. Yatangiye ibikorwa bye byo kwerekana u Rwanda bukeye bwaho kuva tariki 10 z'ukwezi kwa 1. Yerekana pariki y'Ibirunga, yanerekeye kuri Club Rafiki ahari abafana be bamutegereje. Nkuko nabivuze abastari bahuye nawe bahita baca bugufi by'ubustari bakajugunya mu bustani bakamusaba ko bamokana. Uyu yaje yiyambariye ikabutura ye n'agapira k'akajeze kariho nomero 7 imenyesha Ronaldo akunda, hananditseho Rwanda kimwe n'ibindi bihugu habaga hariho 7 n'izina ry'igihugu yasuye. Uyu kandi abarirwa kayabo karenga miliyari, izirenga yo wenda gutekereza y'amanyarwanda ni miliyari nyine, kubwuko abamukurikira kuri YouTube bari kurenga miliyoni 50, kuri Instagram bararenga miliyoni 45 no kuri TikTok. Abarimo Kagarara umugabo mugufi bari bamutegereje bakwana ibirimo pompage, anabasha guhangana n'umugabo dufite mu Rwanda wubatse umubiri ukora ibyananiye abandi ni Rutambi, dore yuko uyu yanankweye essence ngo bagiye guhangana mu gukura moto birangira Rutamba akoze ibyo batakekaga. Abatwara moto bashyiramo vitence, Rutamba zijyamo hagati arebyira, abatwara baratwara zimera nkaho ziteruwe. Na Showspeed ajya hagati baratwara ngo ari gukurura nubwo zamujabutse, dore yuko we mu byo akora nka siporo no kwiruka ibyo byo gukura moto siyishoboreye. Hanagaragara umunyarwenya Kezi nawe yenda kumoka imbere ya Speed ngakunda munezeza, akomeza kuzenguruka gusa polisi y'u Rwanda nayo imodoka yayo imuriho imucungira umutekano inamurinda motiyaje ngakunda agaragaza u Rwanda isi rubone. Uyu yanivugiye ko u Rwanda ari cyo gihugu cya mbere asuye akanagikunda. Yakomeje muri stade Amahoro agira ngo ageze imahanga, avuga ko ari nayo stade nziza ya mbere abonye muri Afrika, dore yuko umukino uhuza AP na Rayon yawuroye. Abona igikona gikora mu mabinga bareyo kibapfunyika ibitego 4-1. Yanabyinanye n'abakobwa badashirirora babyinaga muri stade Amahoro, anafatanya n'abakaraza kuvuza ingoma. Yanageze muri BK Arena yeretswe urukundo bitavugwa, anavuye kuri sale ya Koti yahuye n'umufana we wamuhobeye afatwa n'amarangamutima ararira. You love me? Yeah. How much you love me? Like 120%. No, he cool. No, he loves me. He loves me. So you love me too? You love me?
love you too, bro. Oh my God. Oh my God. Oh God, I love you too. Love you too. Oh my God. Bro. Like for real, man. For real, man. No. Thank you. Oh my God. I love you too, bro. Debbie Simpson. I love you, bro. I love you too, 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 ajya kwerekwa uko bakama. Hashize amasaha 2 n'igice abona yungutse abarenga 92,000. Avuga ko ari bo benshi yaba yaragize mu bikorwa bye byo kuzenguruka ibihugu ugereranyije n'ahandi hose yakandagiye. Anyarukira mu marangi mu biryogo, arya ku biryo by'abanyarwanda muri resitora yo kwa Isa. Aryayo isombe, ubugari, umuceri w'ipirawu na brushette. Nubwo nyuma yo kunywa icyushya akarya keke ikoze mu ishusho y'umutwe we n'ibindi byaje kumugwa nabi mu nda, ariko uyu nibyenda guseza pe. Okay, Mom. Okay. Yeah. Oh. Yeah. Okay. Oh yeah. Aha yari ari muri Ethiopia, aho uyu no atazi babyina uryo bane uryo. Yanaririye inyama zidahiye muri Ethiopia, indagenda yitwaye mu ntoki yenda gupfa. Uyu kandi ngo kugira ngo yemerwe n'umuryango w'Amasai yemeye kunywa amaraso. What's my name? Nyangulo. Nyangulo Republic. It's Nyangulo. It's sorry. Your name again, Nyangulo? I'm good. I don't know. Protein's good. Chad, I just had blood. I'm really Masai. I'm Masai. Nyangulo. I'm Masai. Masai warrior. I did it. Uyu we yaryaga byose adatoranye nk'ingurube. Yanahuye n'umugabo muremure muri Afrika wo muri Kenya ari we Bradley Malongo. Mbere yo kurenga yagendereye mu bihugu birimo Angola, Mozambique, Swatini, Botswana, Zimbabwe, Zambia, u Rwanda, Ethiopia, Kenya n'ibindi. Rubanda baragenda. Ni intego yihaye yo gusura ibihugu 20 byo muri Afrika mu minsi 28. Ariko umva gato ati u Rwanda nicyo gihugu cyiza, ni naho ngomba kuzaza gufatira akaruhuko kuko ntaguze inzu. Ikindi iyi live stream yakoreye mu Rwanda cyangwa amashusho yafatiraga biri live niyo yanarebwe cyane n'abantu benshi mu gihe gito ugereranyije n'ahandi yari amaze kunyura muri Afrika. Mu masaha 3 gusa miliyoni yari iguyemo y'abamureba. Mu masaha 15 abarenga miliyoni 4,400 yari imaze bari bamaze kuyirora. Ubwo ni video. Mu gihe yakoreye muri Afrika y'Epfo yari imaze kurebwa n'abarenga miliyoni 4,900 mu minsi 10. Ibaze iyo mu Rwanda yanatumye yunguka abarenga 100,000 by'abamukurikira kuri YouTube channel ye. Iyo video yamutwaye amasaha 3. None ko uko zirebwa kandi ziri mu masaha bikomeza gutuma Netflix y'amafilme yo muri Amerika ihomba, bizarangira ute? Buretse gato mu gihugu cya Nigeria Speed yarahamukiye ho urusaku rw'amasasu rwo kumwakira rwaravugiye yiruka nk'imbwa baciye ikibuno na kumurizo. Why you keep saying no? Hey, get these some people. Man, what the fuck? Oh, hell no. Y'all niggas tripping. Put BB out of this shit. These niggas tripping. We gotta go. What the hell? Hey, shoot. Bro, hey, right. Oh, no. What you What's going on? No.
sinjye navuze ko ngo yanafite umukunzi ari we Vanessa Anne barwinjiyemo mu 2024. Uyu ni umukinnyi w'amafilime guturuka muri Amerika. Sinjye navuze ko yatembereye u Rwanda akarukunda, ate niho hantu hambere nsuye nk'ahakunda muri Afurika, ndetse niho heza yabonye. Ikindi ngo yanahaguriye inzu ngo mu biruhuko ntihazaza kuruhuki. Sinjye navuze ko yatembereye u Rwanda rw'indatwa ziratwa hose yicaye kuri moto y'umumotari utwaye moto iri mu bwoko bwa Spiro, ariko nawe ni umuti w'amenyo. Abantu karibu. Asa ko ufite ibihanga wamabyuka. Sinjye navuze ko yarushanyijwe ngo n'umugore wa mbere muri Afurika mu gukomera, ni Chido Mainzanize guturuka Zimbabwe. Barushanyijwe gukura imodoka yikuranga agapope speed akanuye nk'agapusi batwaye amata no guterura ipine bibi inzozi kuri we. Uwo mugore we abikora nko kwishyushya. Sinjye navuze ko oya bamwangaga bose ngo nuko ari umwirabura aribo bamuririra ngo bifotozanye, dore yaserukiye mu gihugu cy'i Burayi aricyo Estonia. Yo, give me space. Space, guys. No, thank you. Will you marry me? One for you, one for me. Imagine we fall in love on the wonder moonlight skies with you. I think I'll picture. Bamusaba kwambika impeta umugabo mugenzi we wari wambaye ivara kandi ari abazungu, ubona bamukunze. Nawe yaroye abazungu bari mu bamwangaga babimusaba, yenda kuririra imbere yabo. Sinjye navuze ngo nkandira subscribe ni Impeshyi videos. TikTok ni Twitter 2026, WhatsApp ni 0723431998. Igitekerezo, inyunganizi n'ubufasha. None ko ngiye nk'umuriro w'amashanyarazi ugira ngo sinzagaruka nk'amazi ya robine. Nge ndi Twitter. Ndagushimiye.